Čišćenje plutajućeg otpada na reci Lim, koje je sa povećanim vodostajem posljednjih mjeseci stizalo i zaustavilo se na prvoj ustavi nakon 150 km njegovog toka od izvora u Plavskom jezeru, odnosno na lančanici Potpećkog jezera u opštini Priboj, uspješno je privedeno kraju. Mehanizacija Elektroprivrede Srbije u saradnji sa Srbija vodama i opštinom Priboj je u prethodna 2 mjeseca prikupila sa Potpećkog jezera negdje oko 15.000 metara kubnih otpada i zatim se to smeće preteruje do regionalne sanitarne deponije u Užicu Duboko gdje se vrši reciklaža. Ovom prilikom bi se i zahvalio svim učesnicima u toj akciji. Se radilo u veoma teškim uslovima, vrlo često su to bile i ekstremno niske temperature, sneg, kiša. Iako je izgledalo nemoguće, uradilo se. Ljudski nemar je saniran profesionalnom akcijom. I umjesto plutajuće deponije i moguće ekološke katastrofe, Lim je opet prirodna lepotica i biser ovog kraja. Prosto nestvarna slika na Potpećkom jezeru. Modrozeleni Lim i lančanica na kojoj nema ni kilograma plutajućeg otpada. A samo do pre nekoliko dana ovdje je bilo hiljade i hiljade kubika plutajućeg otpada. Na sreću, taj otpad je združenom akcijom već pomenutih aktera uklonjen, pa su na lančanici umjesto tona i tona otpada ostale samo ptice koje se sada šepure na zubatom februarskom suncu. Tako se ovoga puta potvrdilo da je lančanica, koja je postavljena nepuna 3 km od brane hidroelektrane Potpeć, položila ispit i opravdala svoju funkciju. Mi smo sredinom januara beležili ekstremno veliki dotok na Limu koji u svojim pikovima bio oko 910 metara kubnih u sekundi. To je najveća voda u posljednjih 40 godina i lančanica je uspješno izdržala. Da nije bilo te lančanice, sva ta otpad bi završila na brani hidroelektrane Potpeć. Mi smo tada na prelivnom polju imali 750 kubnih metara vode u sekundu, znači smeće bi prošlo i završilo bi u Višegradskom jezeru, a dalje bi napravilo veće probleme. Sa postavljanjem te lančanice i čišćenjem smeća na samoj lančanici mi ove godine nismo imali problema u samom procesu proizvodnje. Lančanica, da kažem, je ispunila očekivanja u ovom trenutku. Lančanica nije samo zaštitila rad hidroelektrane Potpeć i drugih energetskih objekata u Limskom i Drinskom slivu, već je, kao što se vidi po kadrovima, zaštitila je i deo jezera ispred novoizgrađenog ribarskog naselja, koje je sve atraktivnije, ali još uvijek nedovoljno iskorišćena turistička destinacija opštine Priboj. Ostaje iskrena nada da će ove gotovo idilične slike na Limu i Potpećkom jezeru potrajati i da više nikada neće biti ugrožene evidentnim posljedicama ljudskog nemara.